MAKARIKA ya yubia KURIO UTUMIRI bondawa cia ulebi amwe na ntano cia anabari gaitika wondi ya Thangatha tiane Central na yaniyete kaitene karutha rwikiringanithio na ndutha cia ukabere bo ni kuringana na riboti ya CHIBU wa uruna JOSIAH MUTUMA urauwete bubumbanite no tuba seminari kubwithwo ni makanisa na wateli bangi mukirimitheka aina ronoro lainde na very minimum pregnancy cia anababethe lai gutethirete inya kwena manto maingi ya nthaka cia cukuru kunywa bangi na kuria miraro thenero mbetherete ndena igita riega muno na otendi sembe ngindethwa ndena thire ye nonto bora kanisa na misheni ethirite na kanyake ya Semina na waka shops na nto babethe. Iriboti ya CHIBU wa iguru ne wondine Thangatha tigania Central akiwa ntobo ibo baete moyo ya weta na mbere kubwithia igwamano na Mauritani kinyankuru kikindu kimbethe muno kendo baombethia kwenda ntura ciao no ciokeria muno tomba gucenjia mathuganio ya nto babethe renda ariunga nturene bambira father kwetu ni kubaya andi ngukaranthia ntu amwe ndajitaga Semina twana mwanka tuthuganie bwega ama na tongeria bakanisa na tongeria bathirikari na muno ngishokaira thirikari ya county government nkatho muno nyuntu bakuja ntukweja na arua bantethereria kucenjia rugono ruu bakuga na aja gwetu ni kubaya turenda nandi kwempower ana betu nikenda bathoma bakenda ntura eji yao bakenda kanisa eji yao na muno batiga kuthama nturene riria bona tugugi bamwe bao bathomaga bagwata nyama degree jao batenda gukara naja bakatoroka bageta guntu kungi ni bakira kuthoma muno kenda batekalogwe kwena slogan ya muntu akathoma na inya na akalogagwa na akathukua lakini to ba enlighten twabela no thome guku no gakala guku no gokira muno wiko na itokogerio fight inyamanto ya tradition itebui na tukaendeleo ya fight twethirete tukethia ngoi ibatumaira bagichieta oloi itwethirete tukirwa na aloi na tobela ulakona suspicion nene yo kala black magic kana socially obichieto edrikare ya national government etayari corona tradition ira ikuthukiana batikathome aratwathirania na burato etikaniria ne ati nara kungi ikwendelere so ne gitare ukuria wetu na wetu wetikaniria ko wetu gukwega muno na noma no mbuge ndene ya Meru kana ndene ya country Thangatha is among the best kinya tha inyo gategera resources ira ndene Thangatha lakini ende kagitaga okinyenya batu ende twanjirio change attitude kira twetekaniria iruare to change attitude kurani na bibingi bigomano bingi na arana banthakana bari baritana wa mwanya kigomano kikira kibangi parishe katholiki kamoyene kibuthiritwa muno ntobo itumi mwanya. They are brothers and sisters. They are brothers and kuni bwega bakara irua nikenda baturanagia bwega ja mutana ongina na mwarongi wangina murungu no mwega baigwe mantu ja empowerment baigwe uria boy abatire gukara noria mbo na uria ngao batere guka nikenda ria mbo yakaura irua no aririkano yikanga ria kambo kanga uko irua no karirikano ikambo. So this is a family issue. Sira we kangaus mwanya no weka boys mwanya batomba kwetha bakimenya kuriganeria lakini bagaye kwa bonde amwe bakamenya kuriganeria na bakaomba bongwa guciikira self control demo katha boys ciesio kana ngao ciesio nkare batirimana bare mawenyo socialize batirimana mware atemi aborochokeria muthaka atemi aborochokeria mware lakini batireno abaye bamwe they are able to mingle and also develop self control na can develop go socialize positively but take on the other one as but bakamenyana nonto ndene otoro uteno tugatura separate negatetheria muno ge reduce all pregnancies nonto tubamburindi bonde amwe tubaritanira bonde amwe. Waziri omiunda county Meru Monica Kathono wete agaita na mbere kubwithia Mauritani yake ndaukeria nthuki mbithi tukwe murungu ambareria kukulukira verse ya Biblia ambira now Monica you have overcome go back and strengthen your brethren
kira kembekirite murigo na genchumburite muno nonto Murungu na mpere ngugi ambira now it is your time to go back to Jerusalem, to your village and strengthen your brethren. Nkiripotera Weru TV kuma Tiania, Mbeta wa Mukiri wa Mithika.